Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Miyakati yang ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa biterian biteru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulun yusrifu ala nafsihi falamma hadarahu al-maut qala li banihi إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه وفعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا ربي خشيتك أو قال مخافتك يا ربي فغفر له. Yang mana niyan? Yang katite yang ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu amat anas Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi teruyan. Kana rajulun adnatigina sakata wa mama yusrifu ala nafsi. Ma'ana sakata wa mama di beradusa mangorep Allah. Tentunya na pagilang na ginawa niya. Sa pagilangan niya lagi ang utuan niya di kambara dusa ma'arif Allahu subhanahu wa ta'ala. Falamma hadarahu al-maut nasi ko masaak apagataling umun kapatay maana di sirakal maut. Winamya tagod sa ginawa niya na mag-ans kanyan matay. Na Peter uyan si kung mga pamilya niyan mga watay yan. Ida ana muttu fa ahriquni. O pamatigyan ka ba kung petetiyan na tutong ako ni watigyan. Thumma tahanuni matutong ako niyo ang baloy ako watigyan na baga na arop-rop ta ko niyo watigyan. Ha? Makaibarat sa santa mas ang baloy lagi dukulupong udina lagi duwarina. Ha? Uriyan yan watigyan. Hindi ka baloy ako na marop-rop watigyan so waga ko watigyan. Ha? Kaya baloy ako na baga na thumma dharuni fi rih maana pakisamber na ko ni watigyan si ko mabagrandu maana perik na ko ni watigyan samburak niya ko ni watigyan si ko mabagrandu ha pa wallahi upama watigyan la in qadara alayya rabbi upama watigyan ka magagawa Allah subhanahu wa ta'ala akaw yagan ni raon pero man sa alungan na mauri la yu'adzibani 'adaban ma 'adzabahu ahadan. Asa benar tigyan asiksa na kunyan sa siksa ada asiksa niyan na salakaw. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Dini amana siksa na kunyan sa siksa atanto masakit dinian isiksa si ko pedataw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana gyud ko tama manatanto ko madam bu idusa mangurip Allah. Tu kumpambir men yan. Kukumpirma men dengan niya nagyang kutuwa kala yan idusa. Falamma mata nasi ko kaya patay niyan na pinggil ko no to mga patayan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Tiutungiran tama sa kagyong beluya wagas kanyan nariyo proteraman tama sa miyang beluya tapong mangurip Allah makaibarat sa lagi dua rina maurina lagi dukulpong na piyakisang beriraman sa mabageranduk mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ito na yung miyaso yan. Ito na mambipiter wa Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala nasigo yan sa lupa. Peter yung sigo lupa. Nagyan ko tuwa rasa ka. Kaya ganyan sa alungan na mori. Faqala ijma'i. Hetigin ore pang kuatigin. Hetigin lupa. Ijma'i. Timuang katigin. So mapapadar marka. Padar ka niyan. Maana gyan ko tuwa kinitaya. Gyan ko tuwa lawas yan. Timuang katigin. Nah, tining mo agyang kutuwa lupa, pinggilid bigyan ito, yan ko ito inisugun Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ. Uriyan yan na miya adnagyang kutuwa mama sa makatitindik sa kanyan mawrit Allah subhanahu wa ta'ala sa padapanukad na niyan Rabbul Alamin. Peterun Allah, ma hamalaka ala ma sana'at. Anto natigyan ni miya ka sugur ka sa kayang gilub ka nga ro sa agyang kutuwa. Gilubog ka. Maana yung utuwa kinisugun ka ko mga mata ka sa katutungay rin ka ko kaputing ha tiguugin ko tuwa mama mangurip na Allah tigin ay
qala ya rabbi khasyatuk etigin na sabab pakyan gelub ka kuro na sabab tigin ko kalkakarka ha udina au qala makhafatuk sabab tigin ko kalka na tigin sirka faghfaralah na rinilans kanya no Allahu subhanahu wa ta'ala. Yung na hadith na bada kalmambuan da'uan na kekuatan ron ma'orif Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pwede din sa da'uan na kekuatan ron na kailangan kung Muslim o din na mu'min uban yan pagila nga ginawa niyan si kung barado sa ma'orif Allah subhanahu wa ta'ala kaans kanyan li kabuli ko syaitan sa kapkadairon sa pag-asa o din na sarig sa kiyang kutuwa ka parilairon wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kira aso manusia na tantuloy na inibulog ginawa niya kung kambarado siya na taman sa imbudyo kuno syaitan aska hay tigyan manusia na din akaparilair ka wa Allah subhanahu wa ta'ala na pumuluwak o din na bedeng pagkitaralo agyang kutuwa niyan di kang galabag sa kadustaan ma'orif Allah na kawat kulimu Allah subhanahu wa ta'ala o din agyang kutuwa rila wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, nasa din sa tao, apoy lawiyan yan. So Allah subhanahu wa ta'ala, o din ini kalagyan sa Allah subhanahu wa ta'ala, may kalagyan sa siksa wa Allah subhanahu wa ta'ala, apoy lawiyan yan, nagyang kutuwa siksa wa Allah subhanahu wa ta'ala na, falyafir ilayhi, na pagapasatigin si ko Allah, o natigin palawis ang gulan sa tawbat sa kanin, mawari po Allah. La kama fa'ala, o kama jahila rajul. Kenapa lagi dagyang kutuwa kaya ignorante agyang kutuwa manusia. Mangurip na Allah. Sa pinggil bagyan agyang kutuwa kaya patay niyan na piya kay totoo na ginawa niyan. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ikatlo sibut nun na suatigyan so kaya atigyan asabut udina ilmu uloks mangurip na Allah na kapakaya pakisampay pan si ko mga watayan. Palagi dagyang kutuwa mama mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa gyang kutuwa kaukurang yan isabot na inisugo yan. Gyang kutuwa katutungon si ko papatay niyan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sabab pang sa gyang kutuwa kaukurang gyang kutuwa na kanalo mga watayan na pinggal bukirano to mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na dito ka pa kay mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ay sabab ay kang galbugiran ro na sabab sa gyang kutuwa kada iran isabot ang orip Allah. Paduman mga orip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa kagaga wallahu subhanahu wa ta'ala. Sibun sa gyang kutuwa hadith nagyang kutuwa mata nas wallahu subhanahu wa ta'ala na tanto kung mala akapa kagaganian sa kagaganian si ko kapaguyaganian kung mga tao sa alungan amori mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagi nagyang kutuwa kaya tiruan yan si kulupa, tigyan lupa, tingin mo ang atiyan, so mapapadara mereka apal sa gyang kutuwa, ang kutuwa, agyang kutuwa manusia, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. At tinayin mo lupa, agyang kutuwa, mga tulan, o di na kaya totoo agyang kutuwa manusia, o yan nami ari mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pero may. Nah, pwede man mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang kutuwa kapag isi Allah subhanahu wa ta'ala si ko urip niya sa alungan amori aso Allah subhanahu wa ta'ala na labi amatao si ko pinggal bak urip niyan. Ano to sabab? Aya sabab pa kapag isi Allah subhanahu wa ta'ala ko urip niya sa alungan amori na sabab bu sa gyang kutuwa kapag karayagon Allah subhanahu wa ta'ala ko kala yan ilimu si ko urip niya ang urip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mga urip na Allah sibut nun agyang kutuwa kapkuna, agyang kutuwa limu Allah subhanahu wa ta'ala, aligyan kutuwa rarangit yan. Naman agyang kutuwa manusia mangurip na Allah. Sabab sa agyang kutuwa kalaiyan ni kalaksik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaiyan ni kalaksik sa Allah subhanahu wa ta'ala na ini kalimus kanyan wa Allah subhanahu wa ta'ala abadis kanyan na baradu siyas kanyan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiyas wa Allah subhanahu wa ta'ala nagidagyan ko to kay aliyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitir Rasulullah inna Allah lamma qada al-khalq matanatigin na sa Allah so kaya pasadan yan ko mga karin mangurip Allah na kataba indahu na inisurat yan sir kanyan fawqa arshihi si ko puro atigyan ng arsh yan
Inna rahmati mata natigyan na sulit makan sabakat ghadabi na pagkuunaan niya natigyan so rarangitakan mahorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita na si ko Allah mapatanu si ko mga tao at kalim Allah subhanahu wa ta'ala maawat sa ko to ang mga tao pagkararangitan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa ibigay niya kan tanong sulit mo yan sa dunia malaan na sa anong anamori sa mga makasurga tanong may paraks tanong sa mga lotongan ay tanong mga loks tanong na gusto mga guru tanong na gusto mga tao may kakalubog ka tanong sa mga bibiya na gusto mga tao mga salihin na gusto mga nabi mga orip Allah subhanahu wa ta'ala sa tariman Allah subhanahu wa ta'ala sa sita nagupang tawi sa diyaga agyan gaya tanong na pangubog sa mga ito video mga orip Allah